Вакыт. Бир кайчанда туктамый торган тормыш агымы. Үзелеп көткәндә син гасырга тиң. Ашыкканда мизгел сымак үтәсең дә китәсең. Кая ашыгасың соң син, вакыт? Әйдә синең белән сөйләшергә. Ашыктырма бүген безне. Күрәсеңме? Бүген минем иң кадерле кешеләрем, яраткан тамашачыларым килгән. Без бит алар белән елга бер генә күршәбез. Әйдә инде, бу вакытны онытылып, күңеләшеп уздырыйк. Елап та алыйк, җырлап та алыйк. Бәхет шатлыкта узган вакыт, бушка үтмәгән вакыт. 20 ел иҗатына тагын бер елны бергә эстиләр. 20+1 булсын әле. Барсын да яңадан башлыйк. Достар, бергәләп, теге 20 еллык юбилей концертын уздырган идек. Аңа да 1 ел вакыт узып киткән инде. Кстати, бултыр, бу программада кемнәр бар? Кулларыгызны күтәрегез әле. 20+1дән. Нилә, 20 юбилей. Ну, что-то күп түгел, конечно. Бар монда шундый тамашачылар. Достар, менә гел шул миңа кызык. Менә 20 ел буена Гүзәл Уразованың иҗатын беләсез, җырларын тыңлыйсыз дия бит. Гомумән теге менә Бірінші тапқыр Гүзәл Уразованың концертына келген кішілер бар ма? Есть такие? Руки поднимите, пожалуйста. Бар. Астағафирулла. Ярты залдан көбірек кіші қол көтерді ме? Теге, қойда болдыңызсың сіз мұңаршы деп сұрайсыз келе. Сібірде. Қоян, телевизордан қарадың? Сібірде болды. Сібірде? Сіз Сібірден что ли? О, яра, нейді шақырда? Сұрғыт. Сұрғытлар. Бізді Сургутта енді достар, ел сайын барға тырышабыз. Шулай достар, жоқ шындығын айтасы келе теге. Шынанда мына бит концертта көрішуге жетмей, әлбәтте. Мен енді достар бүгін буш келмедім. Теге біздің халық бит енді қоя қонаққа барсақ та күштенеш білән жүрейбіз бит. Шуңа күрә мен дә сезгә күштенеш әзерләдем. Бір кішкене генә сорау бирәм, кем шуның җавабын беренче миңа әйтә, шуңа шушы машина ачкычын тапшырам достар. Что-то не ышанмадыңыз да? Жоқ, мен бит машина ашқышы бөлек етем деп айтты, значит бөлек етем. Машинасы жоқ аның, конечно. Ну, сұрау да ауыр түгел достар. Менә Гүзәл Уразованың әйбет бірінші концерті узды біздің 2002 жылда пирамидада. Менә шушының концертінің исемен кем мен айта алар екен? Тишина. Достар, дұрыстан айтканда мен өзімді аны хатırlamасам, мен кеше нәрсе ашағанымды ұмыттым. Но, шулай да білуші кішілер бар ма екен? Кім? Міне, бұл қыз дұрыс айтты аны. Сіз де дұрыс айттыңыз. Сізге де бөлек, сізге де. Ней, шығады бұлар. Қызым, шық мұнда. Міне, бұл бағар, бөлек. Машина ашқышы.
şokolad alıp çıkıp ketdi. Başka şey yok. Başına süt etaman. Konfetler, şokoladlar. Ona kızımdan. Koyan bildin anam ismin. Benim sırrım degen konsert. Oho, aynen öyle. Karal. Красавица. Sizge şokolad, kalender. İyi başka. Ничья номера? 377 Лада Калина. Что-то. Bu seni ot qaytib qo'yamdi. Kstati uylanmagan bizning Bulat. Shuni aytib, motor qizlaringizni beriyorum. Eğer mana bu opaga da bo'lak ber, zinhar, u da durust aytdi. Opa qo'ysangiz, kim aytdi? Sizmi? Aha, sizga da bo'lak nihar Bulat topshiradi. Men do'stlar, endi tega chiqqanda jilab o'tiraman. Bundagi kishilar bir-birisi bilan narsalar so'rashadi. Mana so'rayapti, ko'rasizmi? Rahmat do'stlar, olqishlab oling endi. Şu çıktım da indi, söyleşerler bir-birisi bilen narsalar teki oralaşarlar, narsalar aytışarlar. Men aytaman, bir narsa ne to'manla. Borsa normal mı? Normal. Ha? Normal. Pidjak? Şef. Allah'a aşkına. Pidjak normal. Yartı pidjak Bu koyar. pidjak neydi? Narsalar söylep bittiler. Biraz narsa deb söylerdi. Halk tik durmuyor bitmalıydı. Biraz narsa deb aytlardi. Teki ne? Yıllarga güzel Urazov'un koltuk pustuqlarından, kiyimlerinden kalgan materyaldan pidjak tekkenler de işingene жетпей kalgan deb aytlardi. Yok dostlar, нормально, просто ne? Teki neydi? Trend, короче. Тренд narsa şunda, moda mısın? Da. Şolay da вообще ne? Bilmeyim, güzel o'zi shulay degan bo'ldi tag'in, bilmeyim tag'in. Ana şansan ayman. Endi nesin bu tagi? Stil bilasizmi? Narsa deb ataman. Kim? Shayton? Ana shayton deganlar yo'q edi baka. Yo'q, не пришей рукав deb ataman. Tegi bitirmaganlar. Eğer dostlar, benim narsa aytasım kelar, aydagiz birga bugun maturity ko'ngillashamiz, jirlashamiz, biyishamiz, shunga ko'ra endi aydagiz birgalab go'zalni sahna turine chaqiraylik hali. Sizning yaratgan shirishingiz 20 yildan ortiq san'atga, jirga, munga o'zini bag'ishlagan, sizning yaratgan shirishingiz Boshqirdistonning o'tkazgan Tataristonning xalq artisti Go'zal Urazova. Ben o'zi Hayırlı işler olsun kazanımız. Mana şu burni alkışlarını bizim tiyatrımızın yetakçisi, seriyade artisti, yaratgan jirishimiz Tatariston ham Boshqirdiston Respublikalarining ot qazagan artisti Ildar Hakimova. Rahmat do'stlar. Siz Allah'a şükür uchrashdik be do'stlar. Nechuk hallaringiz? Shundan boshlayman sizni. Eng aybat bo'lgan shaybat endi. Bolalarda söylashib aybat deb o'tirg'ach, qarma yiroqlardan kelgan kishilar. Qozonlargina bu. Ufadan keldingiz. Ufada 16 kun bo'lgan ekan. Tag'in bir kun qolasi bo'lgan ekan. Rahmat yozsin. Endi olqishlaylik hali bizning Boshqirdistondan, Ufadan da qo'noqlarimiz bor ekan bugun bunda. Sizlar rahmat. Men aytam, hali bir kunni kecha Sheboksardan kelgan kishilar bor edi, Samar o'lkasidan kelgan kishilar bor edi. Shunga ko'ra aytingiz, yaraymi, Yiroqdan kelgan kishilarga особенный kuchtanashlar bor bizning. Berim. Сразу ayta boshlab kuchtanash bor degan. Qo'yib beringlar. Siz o'rtada o'tirasiz. Noyabrskidan keldingiz. Qo'yam. Neftekamskidan. Yarı. Noyabrskidan kelgan kishilarni Bulat, opshig'ali, пожалуйста. O'rtada o'tiralaringlar, конечно. No, ular sildinglar, sen borib jeta olasan hamda. Ya'ni bizning просто Yiroqdan kelgan kishilarga to'shonka hazırlagan edik, aytib qo'ytgan shu oshig'irlar ya deb. Sizni o'ylaymiz bit endi. O'zimiz oshirtirgan halal to'shonka ketdi bizning Bulat. Birsida qo'l chopmay, потому что noyabrskiga berimlar mundama sizga da beramiz. Ufalarga da yami. Ufalar kelgan ekan.
пожалуйста, мына биздин музыкантларыбыз бүгүн биздин баянда Самар өлкөсү Әбдике ауылында туып өскен Ирим Матыгуллин ойнай. Музыкантларыбыз Салават Фазлый Ахмедов. Гитарада биздин Никита Морозов. Мыктырышан, уялшан, үйлөнүшмөгөндөр, бирсидери үйлөнбөгөн жигиттер, кыздар. Bulmayken sensiz yaşaulere yüreğime tınğı yok mima her vakit bul benim yanlarımda şu şakalarda bulan bekler bulmayken sensiz yaşaulere yüreğime tınğı yok mima her vakit benim yanlarımda şu şakalarda bulan bekler Günler öte, tünleri de salgın Üşügen canımı ırdısin Bulmasın desine bir unutun Uçratkandan birli uyumda Bulmayken sensiz yaşaulere Yüreğimde tınğı yok mima her vakit bul benim yanlarımda şu şakalarda bulan bekler bulmayken sensiz yaşaulere yüreğimde tınğı yok mima her vakit bul benim yanlarımda şu şakalarda bulan bekler Uzmasın ömrüm senden başka Bir şıhıday bəxtli günler Sensiz ötken günlerde gülüp Bulmayken sensiz yaşaular Bulmayken sensiz yaşaular Yüreğimde tınğı yok mima her vakit bul benim yanlarımda şu şakalarda bulan bekler bulmayken sensiz yaşaulere yüreğimde tınğı yok mima her vakit bul benim yanlarımda şu şakalarda bulan bekler şu şakalarda bulan bekler Bizim нәрсе кемені алып нетті. Гүзел Уразова түгіл, теге Илдар. Ну, визуально мен аны бірде қорағаны жоқ я былай көрдім қазір. Бар да мен қорағанда жоқ еді. Қорағанда. Шел просто визуально көрдім ничектер. Шел удивил, шел кіші. Как он медика. Ну, вообще все удивило. Просто даже живу, ведь не надо.